Tugire Kristo ikuzo Nyagasani, ikuzo Nyagasani Yesu Kristo. Impundu ni yawe Yesu, amashimwe na yawe Kristo, kunda tukwamamaze ko watwitangiye ugatanga umubiri wawe kumwe n'amaraso yawe, uragahora usingiza iteka ryose, uragahora usingiza iteka ryose. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, wewe Mana muremyi w'ubu buzima dufise twebwe abana bawe, wewe Mana se w'umwami wacu Yesu Kristo, wewe Mana ufise ububasha bwo kuduhindurira amateka, wewe Mana ufise ubushobozi bwo kudukura kw'ibisuzuguriro by'ubwoko bwose, wewe Mana muremyi w'ingingo zacu ushobora kuronka igihimba gisubirira icyacu cyaboze cyangwa ikigwaragurika cyane, wewe wimura ubukene mu buzima bwacu, wewe ukura agahinda muri twebwe agahimba rukaba wagashikanye, wewe wirukana ubugumba mu mwanya isase, wewe utemera agacinyizo kuri twebwe ubwoko bwawe, ni twebwe b'abantu waha uburenganzira bwo kudodora mu birimba byawe bakugururirwa, waduhaye uburenganzira bwo gusaba tugahabwa, uduha ubutware bwo gutanga tugategwa iteka tugasubirizwa mu nkoko. Turi imbere yawe mbyeyi, turi imbere yawe, utugeze uko ushaka, turi imbere yawe turi abana bawe, turi imbere yawe dawe, turi imbere yawe uduha amahoro, utugeze uko ushaka, turi imbere yawe mu izina rya Yesu, turi imbere yawe Yesu, turi imbere yawe utubore, utugeze uko ushaka, turi imbere yawe dushaka umugisha, turi imbere yawe Kristo, turi imbere yawe, n'ubutwuzuze utugeze uko ushaka, turi imbere yawe. Turakuninaje rero Mukama kuko turi imbere yawe nk'abana bawe, turagushimiye kubyo wadukoreye kuba turi bazima uyu munsi, turagukengurukiye no kubyo ugiye kubandanya udukorera, kuko uyu munsi rigenekerezo rya 11 ukwezi kwa11 2025, uyu munsi w'amajana 315 tugiye kwinjira mu minsi 10 yo kuzura ububasha bwawe. Twarakwemereye ko tutazokuryarya, twarakwemereye ko tutazongera kwitera ijeke, twarakwemereye ko tutazongera gusuzuguza izina ryawe. Tunezereze, tubohore, duteturure, dutere iteka, ducengere
amaraso ya Kristo nadutwikire ntihagire akaguma na kamwe tubona ko ngagutuma utadutera iteka ngo dutabare mu byo tuje gusaba. Impuhwe zawe nizitwikire ubube gito bwacu, dusayangane mu izina rya Yesu Kristo. Iki gicaniro tukibyaza umusaruro, umubavu wacu muto twasize ko ugere mu mazuru y'Uwiteka, aheza hingeka ijuru ryiwe adatera iteka. Yesu, turi ku mpande zine z'isi ariko duhuje umutima. Hari isezerano wadusezeranye ko uzoba uri hagati yacu, kandi uzoba uhari ngo uturorere, uzoba uhari kudukorera igihe bitangaza. Abarwaye muri twebwe bakize, ababoshe muri twebwe babohore, abarusha ubaruhurire. Ntihagire n'umwe adatahana iteka ry'uko umwana w'Imana uyu munsi. Ingabirano zo mu ijuru, ububasha bwo mu ijuru nibwururukire kuri twebwe duhirwe. Turasa urupfu, turasa agashinyaguro, turasa agacinyizo, turabana bamushobora byose, turabagukunda tugakundwa, turabakuronera tukaronka, turabagutanga tugahabwa umugisha, turabagusenga tukumva mu gusenga. Duteze amatwi ngo Mukama tuyagire, atubwire icyo twakora ngo duhorane itoto n'itotari gushika mu busaza bwacu. Amina, amina, amen, amina, aleluya. Waciyiritse mu bihe bikomeye, twari tuyabuye tutabona iyo tuja, maze uratwereka kuri mutananirwa, utuje imbere tubona kunesha. Mukama Mana y'Abarundi, mbega gato gushimira gute kuba turiho uyu munsi tubikesha wewe. Reka icyubahiro kibi cyawe, wadukoreye byinshi tutabikwiye, watubereye Imana muri byose. Mana sengwa na bose, shimwa na bose, isi yose itashire ubwiza bwawe, isi yose nitazire ububasha bwawe. Tugire Kristo. Murameze neza sa Imana ibamugisha amatsi, Imana ibanezereze amatsi, Imana ibateturure amatsi, Imana ibakore kugwango n'icaniro, ibahuze n'agahimbara. Turi ku gicaniro cya mwizamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12. Katwishyuye ku bibazo n'indoto. Muganda basabye umutima w'umunsi no munsi nizamu ryagize ryabaye saa 42. Icyo ushaka ukironka hake. Mukristo yabaje ngo komera Kristo ni muzima. Akabazo mfatiye ku nyigisho ubu no mu myaka yose harambe Kristo muzima. Mfatiye ku nyigisho y'igicaniro tumaze imisi duhabwa, nimba nategereye neza iki 10 nico no kwita igicaniro, ni igicaniro cy'intavico kuko gifise ihame. None utundi dukorera tw'urukundo, agashikanwa, gukenguruka, kubibira ikintu,
seseme gashikanwa gukenguruka kubibira ikintu gufasha umworo kugemura mu bitaro no muga n'utundi tundi natwo ni ibicaniro ni ibicaniro nyene murakoze mwarahezaga reka ndababwira ubundi igicaniro niki uyu munsi sibyo wana mu bwuzure bwa kera ubwo Yesu Kristo ari mvuga yagiye avuga nibaza ko zitahugwa nabake uri kurara mu nyigisho mu nyandiko zanditswe Yesu Kristo ubundi umukristo ikintu kimuranga yaravuze ngo kizoguha ubudahangarwa kigagutuma Imana iza muri wewe ikaba muri wewe igakorera muri wewe ikagendera muri wewe nukuzakira umusaraba wawe ukawikorera. Rero abantu benshi bamaze kwishamo ko umusaraba ari ngorane ari ibibazo no kwakira umusaraba ukawikorera ni kuba mu buzima buri mu ukuri ubuzima buri mu muco buri munsi kwa kugira ngo urye urabire nuguda kugira ngo ube serwo ukuri hari inshingano wuzuza kube narugo mutima w'urugo hari inshingano wuzuza kugira uwo mukobwa wishimiwe n'Imana hari inshingano wuzuza kubura umusore n'wari hari inshingano wuzuza ibyo byose izo nshingano wuzuza ushobora kurya mutindaje ko bacenda jya kugibya abandi bazanye jagituma kunaniza mugenza kutibwiriza werere nikosa umusaraba sigo wakira ibyago ngo wihangane gusa ico ni kimwe mu bindi byose nukuvuga uri kurasoma mu majambo Yesu Kristo yanditse mu ndiro cishe ku gatowe ubundi yo n'inyigisho abakristo baba bakeneye. Majambo Yesu Kristo yagiye avuga muri amajambo yavuga ati uzemera kikorera umusaraba wiwe akangurikira udata nzomukunda naje nyene nzomukunda uduze tuze tubiho nukuvuga ubundi Yesu Kristo inyigisho imisi yose yayishingira kugorana umutima utunganye kuri buri kintu kimwe cyose niyo mpamvu yagera kubwa avuga ati nuzo gukubita ikofa uzocura abahiga burengane nibyo bakavuga ngo uwumfise wabari ubucinyirwa no ndere gicaniro mu bwuzure bwa kirana igicaniro kandi bibini gitutu kigaragaza kibura ikiriho kandi kiriho gisho ni gitutu gishishemo ni gitutu nukuvuga iki giti cy'umusaraba umukristo muzima arangwa no kukwemera iyo mubona igiti cy'umusaraba cyanditse ngo Jésus de Nazareth roi des Juifs Yesu Nazareth umwami w'abayahudi hari igiti gishinze akabaho n'igiti gikize iki giti gishinze gishingiye ku itegeko nibwirizwa ry'Imana nugira umwete wo kumva no kumva amategeko ndagushinze uyu munsi gutya kwa 228 igitabo cy'amategeko muri rusange muri bya ecclesia ni igitabo cy'amategeko muri rusange nukuvuga ni kintu giyisheje cyashizweho n'Imana ubishatse ogipinga utabishatse ni ogipinga ubishatse uvuga ngo ujya bambwira umwana w'Imana koko jago vuga ngo ni Simoni babambye kuri rya musaraba nuko nabo ubwabo biyandikiye ngo ni Yesu w'i Nazareti umwami w'abayahudi kandi atamwami w'abayahudi yari kubambwa n'abayahudi bonyene iki kintu ni cya kintu gituma ibintu we wirondereye n'ingufu zawe n'imbaraga zawe n'ubwenge bwawe na diplome yawe uvuga uti Imana yaravuze ngo hari abantu bakorera mu ihema ryayo abo bantu kugira ngo babeho batidodomba nimufate ko Imana ari izibatuma ibikorwa bakora muri iryo hema badafise umwanya wo kujya guhiruka n'imisozi ngo kubagira ibindi abo bantu mubazanire kimwe muri 10 mu byo nabahaye 10
bazanire kimwe. Iki kintu noba n'uwo muntu yambara nkawe akarya nkawe akagenda kwivura nkawe kugira ngo niburi burubwemero gikora bizosaba wamusara kubikora ukaba muri we kavuga uti ko ari Imana yabivuze ibyo nibinda reka mbikora uko yabivuze. Niyo mpamvu icya 10 kizira kugerekeresha amajambo ashingiye ku cyo kigiye gukora, ugerekeresha amajambo ushaka ko kigukorera. Niryo shishiro. Iyo umuntu yagemura ishishiro yashaka ati nubona ritamuruye mu rugo rwawe ugira umutima wuzuye ugweze ugira gahimbara. Wawe yabafise igitongero kivuga ngo najo zodabigiza najo zoseruke ku rugo rwaje. Mugabo ni yabikubwira. Gusa hari umugani uvuga ngo agafunika bagara ubumwe nakarenge. Wari umugani. Narumwe avuga ijambo acishingiye kuri uwo mugani. Ico kitiwe. Iki giti cy'umusaraba gikize ndaje kuri ya mashikano twatwigoro kwa kubibira. Ni miberaho yawe na mugenzawe. Iyi ni iki giti cy'umusaraba gishinze. Ni miberaho yawe n'Imana. Mugiye wumva Imana uza kuza muri bya bitangaza hamutunga abantu gatunga uti bavuga ngo noneho ngo Beelzebul agendera nabo mbikamurana ko baje kwiyondera Beelzebul ngo batungishe. Nga musi hagati na hagati ni muri tsaneke ngenze umuntu mukakwa byuka arondera itegeko ry'Imana. Iki giti cy'umusaraba gikize burya n'ibihande bine bigaragaza ubuninazwa nibwo buzima Ibrahimu yabaye. Ibrahimu yabaye ari umuntu akomeye mugakomere mu bigigomana bya Setera. Aha ni ngaha munsi hakubira ibirenge bya Yesu Kristo. Ibrahimu agera hagati yibuka isezerano ry'Imana nano waciye imyaka 2656. Ibrahimu aravuga ati kumbure Imana ya data hari ikibuze namwarije mbona ataco nkinye muganganyero byaro hari ikibuze ntiyabwimvire kurongora icireke kandi babekene mu Misiri. Barazamuka aza kuri iki giti cy'umusaraba hejuru hahagaze fata igiti cy'umusaraba gikike uje gushira hagati na hagati aha niho hari ubudangagwa bw'umwana w'umuntu kuko hagati na hagati twaranyigijwe niko Bibiliya bivuga. N'umunyisirayeli ngo yamenya ko azomara imyaka 40 mu bugaragu abantu bagenda mu misi 11 nuko ko turigenekerezo rya 11 ngo ntiyari koboka kuva mu misi yari kwemera kuzara ko bitwa kazara hamba bana baza imfura baza abahungu baza kubagirana kubatambira kemo kinoze Yamana ya Misiri. Sibyo nzovu kijya ninzovu ni oya ijya gikoko kiba mu ruzi ingona cyangwa ya Misiri yari Imana avuyifura y'umwami hakurikira ijyangona ni yari Imana yawo cyo gituma abana bahungu bagenda bakabayitambira ibitambo cyo gituma ni inzozi indoti Imana yateje Farawo yashingiye kuri Nile nigitangaza Imana yakoreye Farawo yashingiye kuri Nile bugi bitangaza byose bihetwa nazijya ngabo zaryamye ingabo za Misiri zose zikaryamira rimwe ubutagaruka ikiyaga gitukura abanyise bakajabuka abandi bakakigwa. Igari fisi indi nzira bacisha amapanige kugira musese nigiye bagiye gwamba Yakobo kugira ngo baciye muri rya nzira baciye mu Filisti kandi atarakuzikura ni naho hari hafi mukimani bacisha babone bitangaza. Lera hagati na hagati na hatwese twarahishitwe ni wowe wakuruka ukavuga uti ndavuye muri ibi bintu by'ibigirwamana ndavuye muri ibintu by'ugukekereza itegeko ry'Imana ndazamutse aha ni cyacumi ni itegeko. Uravuga uti nubundi namahera abapfumu sinakize nubundi narariye ni Imana sinatunze sinabaye igihangana gusumbya abandi ndazamutse. Iki ni igiti gishinze aha rero iki giti gishinze maze ukivako ni hano bawifatiye umwanzuro kutazongera kujyajyanya Imana uba ico biti gihangana ubugiye kubaho mu migisha idasobanutse ku buryo bwuko bavuga ngo none ariba arasambana ugasanga ni nko kubona nka jeho Imana yashize rero kwirigana ugasanga umuntu yigera mbona avuga ati ngwe ngujya ngo nubara kutigera mubona ngwe wajya ngo barindi mitima ari guterekera wazimuhira uguma ndiko nasenguka genda utambonye ngo reka ngo wajya ngo cyumba ciwe wacinjira mugasanga hari intebe zonyene hari n'imeza yonyene hari na Bibiliya yonyene hariho nande ari utuntu nyene dusanzwe ugahiga iryo banga ukaribona waza ugasanga aho hantu kuko nukwagira isuku ndugaragira isuku abarekuriwe kwagira byose gusohora byose ugasanga nta nakanogo uvuga akagacamo akanyegere bazaje akora ukumbirwa nukuvuga bagasanga ni wa wundi mwarakurigare bakazabana mu misi mike wagana n'ibigabo nigeze bigutungije mu misi mike
ufise agasura urambara agashati ukagira nuko kubera hari ibanga rihishije riba ryaserutse muri wowe riba ryahishiwe muri wowe iryo banga iminsi yose rishingiye kuri kimwe muri 10 nta butunzi na bumwe buzira akanenga uzopfurose kiretse uhimana kimwe muri 10 mu office kubera gitubuza gutungana ubushomeri uzobukugwa ko na kimwe muri 10 watanze kubwifana wahawe igitubuza gutunga ni inyatsi niki urarondera ukisangurana mu ishavu kumva iryo shavu wari kugwa ko nuko wambaye neza ico gisutso wari kugwa ko nuko wambaye ibintu bizimbye nge nuko kugwa ko nuko ugiye mu kabare nuko ugemuye nukugira ugasanga ukira mu dufaranga uvuga ngo aro abajama muri iyo nayo ndayise ku mudamu ga yemwe nkunda cyane gose urumva ngo ndagose ndayiziwe ziranyubaka burati ngere twayimwe amara ngo abajama ngo tukanwa ngo n'amadeni amara tukamara n'amadeni tukagana dushitseko ari abakobwa mu bakobwa bafite ikashi atariko kuvana ngo gutanga 10 ngakiye umukama Imana yambereye irigara ridasanzwe nukuvuga imbere y'ukutuma kw'abajama ngo muyarye no gusangira sinabibisi imisi yose ari bivana naho muyarira no buryo muyajyamo banza utumira Imana utingo muja muri ajuru abandi bajama ngwino iyo nayo ni kimwe muri 10 uragenda kuko nugomba kuyibona ari umuyaga bizokwanikira nugomba kuyibona ari igihusi bizokwanikira itorika batorera mwibanga vuga nishije muri niba babwirije mu mukaryumva nzori yerekera kimezo nibitangaza twebwe turavuga tukaba twikuyeko nayo ikabitanguye gukorera muri cyo jambo nawe agyakire mu matwi yawe izakaza kugira ngo nishobora gusubira ku Mana ridakoze icyo ritumye gukora iki cya 10 rero nico gicaniro cinaha sibisigura ko ibindi bicaniro bitemewe no biremewe mugabe iki cya 10 gishingiye ku budangavu kuko kiraharuritse uyavuga ngo nibwiye ngo amuzovuga ngo rero ngo nawe Mana ngo wandenganije ngo jivyo ne nibwiye ngo nabona ko nibyo bikundana aha ari giti gikitse rero iki giti gikitse ni mibereho yanje na wewe hariho partiri iburyo fata ko ugiye gusenga umusaraba ari ngo hari iburyo sindi buberekere ku musaraba muri ngano nabande ko hari iburyo ari ibubavu sibyo ni giti gishinze ni gikize hariho hagati nabwiye ko kijya gishinze hajya haruguru y'ibirenge bya Yesu Kristo ku maguru basiguhera mu rukenyero rwa Yesu Kristo hepfo sibyo mu rukenyero twarahishitwe ni hagati na hagati niho uronkera ibanga ryuzuye ani uri mu ntege nkeyi urasenga uragizene uri umunyedini mwiza mugabo ihame ry'Imana riragusiga mu gitegeko ry'idini rikagufata kuba batarabigisha cya 10 n'unakeneye n'unafise n'inyota yo kubimenya Imana ahubwo ati nagwaye ubwenge n'utabukoresha uzoba kandi uzobirana ejuru nihandire wafashe umwanzo ukavuga uti je umvurirwa cyangwa ihite Mana sinza kuryaryamye nabari ubutangwe ko ubuzima bw'ubudangago bwumva ubumwe buzohangayikisha umugome bumwe buzohangayikisha umwasi wawe mu gitabo cy'amategeko mu kigabane cya 2 hari ahantu havuga ngo tangura rero kucigarurira ndavuga igihugu winjiyemo akarere winjiyemo kakarere kushaka kondera mu gikundiro rukyaro tangura rero ugisomborotse ubaho kuvuga ubaho kusange nabwiye gusomborotse intoza ariko wakira kabuga tiramutse yazisanze akarabye nabizira kuki ukigwanya ureke kwisuzugura wakuvuye umunsi ndakwiza amaganya n'ubwoba mu bantu baba munsi y'ijuru iyo riva rikagera bivuye kuri wewe aha niri jambo rirashusha vuga ngo rirashusha ni jambo riri mu gitabo cy'amategeko mu kigabane cya 26 mwumviritse ngo uyu munsi umukama Imana yawe agutegetse gukurikiza ayo mategeko nizo ngingo uritwararika kubikurikiza n'umushaho wose n'umutima wose 17 gitabo cy'amategeko cy'Amateka kwa 26 uyu munsi ni wowe watumye umukama avuga ko abaye Imana yawe ni giki wakoze ndabapfinze iyumvira nkumvuze ngo rozi ngo ni wowe utumye mvuga ko mbaye umukunzi wawe habari kinakoze Imana nayo iravuze ati Anita uyu munsi ni wowe utumye mvuga ngo ubaye umwana wanje
Anita, uyu munsi niwe utumye mvuga ko mbaye Imana yawe. Nukuvuga mu ijuru, ku isi, mu kuzimu, Imana, Dieu déclare, Dieu sait, God sait. Nukuvuga Imana iravuze. Imana ni wewe utumye, ni kukoze. Iri ni jambo n'umurongo wa 17 mu gitabo cy'amategeko cya Guteka kwa kabiri. Ni umurongo wa 17. Bibiliya mu telefone, Bibiliya za Protestant ni Gutegeka kwa kabiri. Muri Ecclesia Katolika ni gitabo cy'amategeko. Uyu munsi ni wewe utumye mvuga ko, ni wewe watumye umukama avuga ko abaye Imana yawe. Mu yandi majambo ari kintu ngoze bituma Imana ivuga ngo nguyu mwana wanje. Kristo Yesu ngo aje kubatizwa muri Yorodani, haje kura ikimenyetso kandi mumenye ajya ko Kristo yaratsinze igitego. Ubundi umuntu wese Imana ari gutuma gucungura isi yari gufatwa n'umwuka w'ubwibone kubw'ineza Imana gushira muri. Rero tumubwibone nibo. Kristo Yesu murazi ko yarasabye Yohani Batista ngo amubatize. Batista avuga ati sindi bwubakwe no gufundura imizana y'ibiraturyaho niko nabwiye abantu. None ndakubatiza ahubwo niwe wabatiza. Avuga ati bikore kugira ngo twuzuze amategeko icavuga. Harimwo guca bugufi ubundi Kristo batisima yarayifite niwe tubatizwa mu izina ryiwe. Ngo ijuru riruguruka, ijwi riravuga ngo uyu ni umwana wanje nkunda cyane, ni mumwumvirize ngo muri we nasanze binezera byose. Iyo mu Kristo ahagurukiye kumva itegeko ry'Imana akavuga ati kiduteza agashinyaguro nta bushinyakare bwose, ikidutandukanya nawe n'ubutunzi bw'isi dushaka kuraba. None mwami Imana nyagora ku ngoma, nasobanukiwe ko ubutunzi budatanzwe nawe bubwamana umubabaro, bwamana agahinda, uduteza ibyago n'ibibatsi karo n'ubutunzi bwa Salomo. None Mana ndagusabye kimwe muri 10 kinyaki
baratembereza ifoto yiwe ngo yarapfuye kavuti ngo wa mutiyo ndamugurira uricujije hari icyanzo cya shitani cyo kwicuza umutima w'ugururiye mugabo kandi no umugurira agushimira turakaze Imana iguhezagira Imana iguhezagira ejo apfuye uzovuga uti Imana kukwanje ruhande nacyo ntakonze no umugurira baratembereza ifoto yiwe ngo yarapfuye kavuti ngo wa mutiyo ndamugurira uricujije hari icyanzo cya shitani cyo kwicuza umutima w'ugururiye mugabo kandi no umugurira agushimira turakaze Imana iguhezagira Imana iguhezagira ejo apfuye uzovuga uti Imana kukwanje ruhande nacyo ntakonze no umugurira akira agakomera ubundi Musa akavuga ngo Mana yanje uconyera kawamuntu mugaswa guhura akagutambira akavuga ati ndagushimiye Imana yaguciye ko biremera uzogira ukweze inshuti zanje kandi hari ijini zo bugikurikije uzoba wisha uzobukuye ngo hari umuntu yatunze umwana ariga araheza amashuri ikindi gihe wa muntu mu busaza bwiwe arakena ntiyakena bigize mugabo muri uko gukena bigirwa ko irwane yo gukena anyanganywa itongo anyanganijwe ajya kwitwara yarashaje yarataye nyine atakiri nka kwa kundi kwa kera mugabo mwana yafashije nawe yari yaragiye ntabwo bari babandanije yaramushimiye yaramusohora okay birabandanya aragenda kubera ikintu yamufasha mutunze burundu no ahantu yahora haza akamuha amakaye akamuha arjado poche ibintu nk'ibyo donge ni yahaza buri gihe mugabo yaracishamwe amubonye agacamuha nawe yaramaze kubimenya akaza yicisha bisigura ko bitari ngombwa ko bagumana adresse burundu icyabaye niki kindi gihagiye kwitwara ntiyasanze akora aho hantu no ahubwo yasanze ari umushefu wawe kujya kuntu urubanza ruva ku mwavoka rukaja donge amagara duko bigenda bikurikirana abona iryo zina yumva aragiyibutse wana muri dossier keshi urashira ko photocopy ya identity yawe avuga ati umuntu ndamuzi mu buto bwanje agira amatsiko yo kudumenya uwo muntu yaje kwitwa avuga ati kumbura abantu baritiranwa umva ko yamusanga ku kazi ntiyamenye adresse ziwe nawe mu busaza bwiwe hari gihe yimutse akava muri quartier runaka mugabe iryo zina ngo rigaruka mu bwonko bwiwe rigarutse mu bwonko bwiwe cyawe nigiki abaza uwazanye dossier mundondere umuntu w'idosiye nimero ya mutelefona ntiyamwibwira baramutelefona ngo atumuze umuntu uzoze kuri Senate turagukeneye yitabye ntibamubwira icyo ari cyo wa wundi wa hasi amufata nabi ngo dossier yawe ntiragera ati yamarari nimero ya telefone imbwira ngo nzoze ati yo nimero iri he ngo ba telefone ko mubanye ati dossier yawe ntiragera ngo arasubira inyuma asenyuma hura nuko wa mudeje nawe ariko araza kwinjira arakeka aramubwira ati burya uwe ni uri runaka sawa ati ngo subira inyuma ndakwakire gatoyotse acabwira uri hasi ati munzane muri biro amuganije asanga ni wa wundi nyene yarenganijwe urubanza ku byukuri yari yararenganijwe nibigeze yamanza ziguma zisubiramo yari yarenganijwe acahira nyina mubwira ati ndagukomorera ibyawe kandi ndaguha amwibutse ibyo yamukoreye icyo yakoze nigikuwe tanze cyacumi ni Imana yaciye mu bugwaneza bwiwe mugabo rero icyacumi banga gisangije tibisigura ko icyo yamukoreye yaramukuyeho karande n'imivumo abamuhama baratinye uwo mudeje mugabo ntibareka kumuroga icicumi gikuraho n'umurozi akorera mu mwuga ayandi mashikanwa akaduhesha igikundiro n'icubahiro no kurenganurwa no kuvuga ibi bintu sibyo biragizene biranywanye biruzuye mugabe icicumi nigaheda kuko icicumi gikuraho ibyonyi gikorera no mwisi y'ibitagaragara kandi wanashaka niko kikanura rakora mwisi y'ibitagaragara mugango icicumi gituma Imana kuko hari igihe mugenza umuvuga uti nanje azoma cyangwa arashimye cyangwa aragirana mugicacumi usibye ko tubaturira ko ugicacumi ntunavuga ngo urakoze muzokumvirize imigisha tubaturirako
ntuzovuga ngo urakoze, bavuga ugize neza ko wigishijwe kumva ubasha itegeko rya rudasumbwa. Ndasabye ngo mugabishikanwa ryaboro kesi social avuga uti mani ko umugisha urakoze cyane rwose. Ibyo bintu muzabitandukanye. Rero shetani ihora imbere y'Imana iza kuturega. Zanegenge kagashavu wagira kwa kwigumura bimwe wakorera mu ibanga sibyo, kuko nta mwera ndariyangana Imana. Mugaba Yesu Kristo nawe ahori buryo bwa data agira asuka mu mabisi ntagira uzogwena ngo ko intege zawe nugatanga icacu azoba gusutse. Niyo mpamvu ndababwira none kuvuga ngo ndi mwideni ndi muri credit sinzotanga icacu Imana niyo cakira uzori kugwamo nande. Kwiryo deni ishobora kukwangira ukasanga yamaru yarosohora kwa muganga uhora niki. None ibyo byo ngizo bikugwa kwiki. Ikintu cyose gikukugwa kwiconyi kikitereza kwa primordial. Ugifumbata nkuko banza kuri mu cyacu cy'umukama uzowisha amajini yose. Mugabo ari gihe azotse umuntu asonje arigihe bizongoma uvuga nje kwa muganga. Kandi ikindi naco icyacu gisanzwe ciyatuye ushira kwa gashishiro ko mu buzima ubona udashoboye gukora wowe nyene n'amaboko yawe. Nk'ubu ushaka kuvuga ngo Mana ngo nzirerera warakoze ko mabana gute umwana washaka guhura n'umunywa rumogi akamunuwesheje umugu gatonora gute. Mugabo urashaka kwakirishikana nk'ubu kavuga uti ndazanye muri ke social amafaranga yo mugwaye Mana ndasabye ngure ko gwaye zo mukoze n'imbaraga zo gukora gushika mu busaza bwanje. Mugabo nanje ndakwemereye ko bamaze kugwara n'abavuza nterera mu bavuza kuko ndibo bamara wenyene ariko isorosoro igwiriyo rigiye. Abyumvise iryo niryo banga iryo niryo tandukanira. Nukuvuga ayandi mashikanwa yose nigitigikitse n'imibereho yanje nawe hariyo uruhande rw'intege ngeyi kwa kuyangana kwa kubabarira kwa gukorera ibintu byata umuntu byatagukoreye ngiti gishinze n'ubudahangagwa n'ikintu gituma Imana ivuga ngo ubu rero ngiye gukora nk'Imana yawe nawe wakire nk'umwana wanje. Ndakantu kose ibintu byose urumva umuryango wanyu ugasanga abandi bakobwa ni barongorwa bakarongorwa byose. Ibi tubikora ushika kubuzukuru nabuzukuruza nico niki. None rero muri komera Kristo ni muzima mukama biduhaye muri 2024 ku Pentecote ni wavukiye case social komera Kristo ni muzima. Case social sibyo. Iyi case social ikoregwamo ibintu bitandatu. Iyo uzanye icacumi twebwe dutegerezwa kubikora muri binyene bitandatu. Nikuvuga ubutunzi bwacu buje muri case social butegerezwa gukora ahantu. Kandi n'umukristo bugira ashobora kubikora wenyene. Nikuvuga wewe muri case social yiwacu ushaka kuba umunywanyi wayo. Ukavuga uti je mbaye umunywanyi wayo. Ari abagurana amahera ari aho bagirane. Uraza uravuga uti je ku kwezi mfashe ko uri kwezi ntazobura amahera igihumbi. Ari 2 ari 3 ari 4 ari 5 ari 25 birakora mugabo nuba musi y'amahera igihumbi. Uwo n'umwanzuro wawe ukuvuga uti ndi umunywanyi wa case social kuko nzi ko umunsi umwe nzokenera ikintu kiri busaidiye na kwitaho gishingiye musi y'umwuga. Ico kirukwacu mugabe imirimo ikorerwa ngaho muri uyu muvukano wa studio restaurant komera Kristo ni muzima. Ubutunzi bwa bushobora kuza buzanye icyo bita ariho n'umukristo yabimbagije nindonka nindamubona ndaje guca ndamurukiriye dore kanje ngiye bakunda kwishura iyi isigura twase kuma tubyandika byose ni action de grâce. Hariho n'uwambagije ngo mwabyigishije ngo telefone yanje yarapfuye sinabyumvise basubira binyigisha kandi amushimiye Imana imumugisha gose kuko ni n'umuntu akomeye cyane. Abo muvuga ngo barakomeye no musi bigaragara n'ibitagaragara arakomeye. Turasumbana nimuzoze mwigira ibiyangangara utora ariko Imana niyo banura ku butoni uyu bawe sahagira umwete kwirondana nayigira umwete kumwiyereka. Action de grâce. Kandi naho nabahereje muri igitabo cy'amategeko 26 aha ni Imana gukivuga ngo ngiye kufikira ugukomeye. Iyo umaze gusobanuka gucicumi utegereza kuba mu buzima buri hejuru y'ubwabo muhitango n'ibihanganga. Uyu munsi niwe watumye umukama avuga ko abaye Imana yawe kini cyagiti gihagaze kandi kuzogendera mu nzira ziwe. Urumva harimo no kwiyemeza. Narabwiye kwiga icaniro nufata ukavuga ngo muri uko kwezi kw'iciro mu cyanye gicaniro uvuga uti imyaka yose
kuko nufata ukavuga ngo mu kwa mbere ndabivuyemo ushobora kutazogira umuvumo mu gukaba mu ruzererezi kandi nta muvumo hejuru y'uruzererezi. Igicaniro n'igicaniro cy'intava ngo umuriro ntukigere uzima kandi umuriro ntukigere usinzira. Ibyo ni ibintu biratandukanye. Ngira Imana uti nangaha kuko ishobora no kukugerageza igateba kuguha icyo wayisabye mugabo ntumenye ko yagukuye ku rupfu, ugasanga wari kuri liste y'abantu kubera ibisokuru bibi bicaniro by'ibisokuru bibi, wari kuri liste y'abantu batazinjira mu 2026 mugabo cyagi gicaniro cyawe kigatuma uzoba no mu 2046. None si gicaniro cya Ezekias umwami ugana ugabe bwiyo cyane ko yari yabyaho nande, si gicaniro cyo cyamutumye yonge ku myaka y'ikubaho. Kandi kuzokumviriza ijwi ryiwe. 18 umukama niwe yatumye kandi nawe uvuga uyu munsi kuba igihugu ciwe ukabicibare ciwe nkuko yabikuraganiye kandi kuzozigama amabwirizwa yiwe yose kwazokugirira mukuru cyane ukarengera ibihugu byose. Urumva kurengera ibihugu byose cyarico nikuba ijuru y'abandi bantu tugaragara nk'abatari ariko turiho kandi turiho cyane, tugaragara nk'abakeneye ko dutungishije beje ukabaho mu budahangako kandi uzobirengera mu iteka mu kuba rurangiranwa no mu cyubahiro ukaba igihugu ciranda cy'umukama Imana yawe nuko yabikwemerera. Nta gisubiti gutanga icacu cy'umukama kuko ni kubaka uruhimbi rw'umukama. Aho naho uba wahamagaye Kristo ngo akuburanire kubera ko uvuga uti sindi wo mugozure bushasha Yesu Kristo aje gushitsa amateka n'amategeko ya data. Muri uwo muvugano komera Kristo ni muzima rero. Iyo ugomba gukorera umugisha ngayo wacu hariho action de grâce ajye uvuga uti Mana ndiko ndaraba ijambo ryigishijwe ahantu, Mana ndiko ndaraba ingena ahantu ndaboke ndiko ndamenya utuntu dushasha ndahazanya amashimwe. Ibyo si anita bikubwira n'umwuka w'Imana uganira nawe kuko ngo niwe watumye Imana igi nawe upfu ikigane cyawe n'Imana zatubonuraje Mana ngo jewe ngo kirerishimwe. Nk'ubu uye umuntu wa mbere yuguruye amashimwe muri umuvukano wakomera Kristo ni muzima ndababwiye. Uwa mbere yayuguruye nari nkiri muri Omani yamaye amafaranga 400 avuga ati ibisibyo bya Kristo social sibiki ati ari nyigisho wigishije ku misoro ati gendo umusore mugabo nkuye hano shize ahandi hantu unyibagije ubupfubyi unyibagije deception ati uyumvu yaki tikaje nenda kutsura umwigisha n'umwana muto yiwigisha iwacu ngitoko ati mbwa ubyumve mari mikasha yawe yagushirireko nakindi yambaye kuko nigishije iwawe yaranamvise ko n'amateka mabi kubera ijambo ry'Imana yumvise nico rigere ko wavuga ati nanzi action de grâce kandi azikwiye action de grâce ndazi ko zodushingira naye koko n'umunywanyi wakomera Kristo ni muzima ndabizi ko ari kindi kintu byakoze byuguriye kuri action de grâce ni kumva unezerejwe n'ijambo wakiri ukavuga uti nanje sishimiye kubiceceka ndabigaragarije ko mugaragara nukuvuga ikintu bukoze ubuteye intege ni nka kujya gushingira na Imana basi ubuteye intege cyo mugisha ijambo ry'Imana icyo nkora ibindi bigutera kuvuga ngo ndahiriwe ucukana ugapfuka mutimana wanje wangiriye neza urumva wisanga wagiye gupfukama waje uvuga ngo utimana yanje nukumetse uzi gutertegwa nanje ugande bwaraze ko nyangaje genda ndabibabwiye ndavuga ni kuva n'isi yaremwa. Uwa kabiri yabaye muri umuna wanje Theodosi mani muhumugisha gose ibyumve ndawumusabiye muri umuna wanje Theodosi nigera ngaha mu Burundi ubundi nari mfise amafaranga make uganje nibyo nashaka studio kuyibona basifise nakarago canka gatapi ngimana biteyiteka abakristo mwaguzo turago mwarakoze kandi azibitapi kwizoza nari numva shaka ntagomba kuyibona nkinzi ifise uruhome isizirangi nkuko mu cyumba nahabaye nubatse urugo rwanje nkuko mu byumba nahabaye numva shaka kwiba ikintu kigaragaza ko ari ahandi hantu. Mugabo maze kugura kamera nkagura ibyuma
ntibyakunze ko amafaranga ndayaronka icyo nakoze nisonzesheje byose nguruduzo two kwambara duke uko namuzu nari vise tu uniforme imyambaro ingana epfo tubitambara naje ndabizanye ko abaye gusonesha ndasonesheje imyambaro mikeyi nongera ngiriki nta kintu nakoze ibyuma bya kamera gusa mugabo sinari mfise intebe nimwe yo kwicarako nari ndindire ndavuga ni je ndi umutima menyo abana bari bafise intebe basanzwe bicarako nzozirindira mugabo nta kintu kimwe mbona kindi cy'amafaranga nokora nayo nari mfise nabona gusa nshaka kugira ahantu hakubuye hasizira nkagira studio nicaramo basi nakameza nta kindi kintu nari mfise no kuri Imana ibaye umugisha ndiko ndavuga uwagize kabiri yabaye murumuna wanje nini naze Theodose kuri Imana umugisha Imana umugisha ndawumwaturiye awumve kandi awakira Imana umugisha mu igikundiro izomwe kubyaza umusaruro ico yakoze nimba yaraje kandi bakavuga ati umwana wa mama nawe yahora mu mahanga naho ayoboye igihugu c'Imana 10 bingahe aragowe je nabyo nzi cyamuteye ko sini mu Katolika bujyaga ni muntu abone eka jewe nabyo nzi cyabimuteye mu byumve ngo arafise atanga ica 10 ciwe mu byumve kandi ni bya 10 n'ibyari bwigishwe gose bugiki ni kintu ni nambwe Imana yaduteje muri mwaka wa 2025 nimutsobure no kukibyaza umusaruro kuko je nta munigeze kugira ngo jani cya 10 no ahubwo naracigishije mugizavuga ati maswe kugitanga ngabo ngiye gusoma biri nyisanga ndafise uburenganzira bwo kucakira igaca kijano 6 niyo handiko ndababwira igaca kijano 6 kijano 6 twe tugasigarana ibice 10 kwijana kuvuga ico gihe uwo mu Kristo yaratanze 100 cyasanga 40 nashaka kubikoresha ico ashaka nkabiryamo nkabyambaramo nkabyokamo nkabiri hamwe inzu nkabiri hamwe umukozi mugabe ibintu 60 sikanje ndamwaturiye umugisha rero sanga nitegeko wamugisha ucumu wako nyine ko nyine mwaturiye ugana kuroto rino ariko byatanguye biza bica birakomeza wamukisa cyashinga inaye ntiyashinze inaye amafaranga yatanze yashinze inaye byamubaye ko nigene byagenze abakristo muca muhera ukoza ni cya 10 burya nandi byahereje sinigeze nigisha ngo nzane cya 10 nje gituma nuzovuga ngo cya 10 ngo ndakizamuye n'umutwe wanje nawe uzogushira kuri ko nukizana ni sawa nawe uzokizana mugabo nawe uzoshira kuri ko nawe uzoshira kuri mikashe nico kimwe umugisha wanje imbaraga Imana yashizemo ishingiye kwijambo ico kitiyo nikuvuga rero Theodose acaraza yo karaba kuko yaza muri weekend kundaba yaza vendredi yaza dimanche mbere gusa abana nibo baza vendredi naco byari bintwaye nari naraguze materi imwe ngishika naco niyo nyene nari mfise nange najyama ko bashitsi generera ku karago je natangiye kuryama ku matera gari rozi ntiwari ngaho wene basanze njyama hasi irazina yasanze nigamira ko karago je kuvana mvuye muri Omani mu kwezi kwa mbere antuka ni mu kwezi ni mu mpera tukwa 3 cyo kwindwi atwa twaravuye mu bikorwa by'urukundo byo kumimba no koki bunini akarago umukeka naraguza akarago kamwe kakeka kamwe nanakaguza umenga 30 agapande nimba 15 agapande mbwakaraga pande niko nisasira ngace yahija mu kimana gera kuga ndace nigamira onye kwa na amafaranga nari mvise kandi nari nyuzwe n'ubwo buzima urumva nari nyuzwe ku buryo nawe ari kusha bazi gipango n'abamucenye nukuvuga rero je nukuri nta n'amarido nari mvise n'amafaranga nari mvise kuko je kuza kwa Yesu uvuga ngo nari mujije byose oya Imana yari yanyeretse ko amadeni yankuye imbere mugankuye kuza gukora umurimo w'Imana ku butaka ku gihugu canje cy'amavukiro ubundi nari ngifise amahirwe yo gukora n'indi myaka 5 kuganda nk'umutahe okuza kuba nabagenzi baje bavuga ati none yani tugiye kugira isinzi ububatse si parcelle wa enage parcelle imwe naguze nayigingo ikimana natanze cya 10 nango umushara wose nango kwezi kwa mbere kose ego nenda ifise parcelle mujyi wa Gitega naho nyene kasi numva ko noja kwa mujyi wa Gitega kwa abana bari bamaze kuza ku Bujumbura nikuvuga jewe gyo numva umenga nyene ndayiriwe kuba nimfiti yanu kumukeka gusa navuga ati ngwane no kuronka amafaranga yikuriye inzu gusa nakindi mugabyo nabyo nkumva su mutwaro wanje nkumva nibyo kundako ngirane ndayabura ayo mafaranga nkumva ko amfise Bibiliya mbona muri ico kizu abana baje kunda ko batana navuga tutubazananiye n'umukozi kuko je sinateka nahise shofu ngagira na mukarto y'amazi shofu onu kuvuga naragwana ku buryo bwuko kwa gatano baje bazanye umukande ubundi mukozi nk'ubu hariho umugabo yitwa Pauline niwo muri komera Kristo ribuziba niwe aza kugira ibintu byo ngaha kusiga kugira ibiki nibiki namwe amafaranga ati
uje kuzunzaniye mukate kawudepoza ngaha basi nakindi kintu narivye kwa gatanu abana baje bagati uzu bazaniye n'umukozi muce musumba ibyo bazakoza guteka nakindi kintu bashitse bakabisiga ari nk'ibitoki nibiki nayo nabitekerana uko ngene je sinicira ngo ndiko ndawatabone kandi nzi guteka ngabitekerana uko ngene bimwe ngabiteka ugushika yaratwengo ngazobwira abashingire naye gekimwe musi umwe ndiko ndabagirira ku buzima bwanje naye yanje nzomubwira pondere yarabonye ubuzima bwanje nuwo muri komera Kristo ni muzima n'umufundi niwe aza kugira kuko ari asa nabi ari amatsiga y'abantu bahaba agasiga marakagira iki jewe yasanga ndiko ndasenga basi akarinda genda ndiko ndasenga nibereye muri ibyo nukuvuga rero uwo Theodosi araza umunsi umwe nza mbona afashe imba 350 arambwira ati mfise umuhigo arantu nagenzi gaye dufaranga utwo dufaranga nakinye kirimba ku mazina abiri izina gisha muri restaurant komera Kristo ni muzima ntihari bwaje ko studio bwari bwaje ko none nokoriki ati numva no kugurira itapi iyo muri iyo studio abo byari byo byose ngira Imana ntiyashatse kwike iyi studio zoja mu itapi kwara nundi mu Kristo ashaka kuba ari muri Kenya yahize umuhigo wo kugura itapi mugabo byarangiye byase kandi urumva ibyo je niba binda wize umuhigo w'ikintu uza gukora kuko isi wo numurage wanje kubwukwaguka kwa studio komera Kristo ni muzima bashi undi sumurage wa dohere na Chrétien ya na Keita ya nukuvuga numurage wabo kubwinyungu y'ubwami bw'Imana kuko abwiye nanje bwanje nishite gucanira nukuvuga rero birangira byanse na Theodosi arambwira ndambwira niyo mari tapi n'ubume ngasiyo wogura kwera ko hari abantu bashobora kuzoza uragura udutebe zokoze ngo basi unzogura intebe nkenshi ngura n'amarido naya amarido yareke nakibazo mwijoro je ndabona nuratsa amatara ngo reka nawe birifimiye ngo wakije amatara ni ntakibazo pemfisi ni ntakibazo mfisi cy'amatara ndayatsa kuri kwami kandi niko koko narayatsa nagiye nararasengera muri sara kuko nari ngifise imeza y'intirano nta meza nari ngifise nyari meza y'intirano nawo mubanyi Imana muhumugisha yabuza kuyitora ngaje kwitora n'abahindosi yindi kandi nyene nayo yabona Theodosi Imana muhumugisha imeza bugene kwa Theodosi sibya kagatoye nukuvuga rero achiragenda kuntebe za plastique achavuga iyo sisa senkani achabigura byose utumeza dutatu n'intebe imeze imwe zitanu nizo ntebe zatanguye kwinjira ngaha nizo ntebe ubundi navuga tuzoza tuzicarana hasi nabona ko nzo n'isoni azovuga ati reka hano ndashira umukeka wasi numva nezero batacho bintwaye nukuvuga rero iyi action de grâce ndabizi ko azoshinga inaye ndazi ko yuguruye ubutunzi kuri ndabizi ko yuguruye ubutunzi kuri kandi ndazi ko azoshinga inaye ndazi ko niyo jeje ko yumva icyo kitiwe ashaka kuba akorera ibikorwa by'urukundo henshi muga ndazi ko kuko ndazi ko mu bantu b'imihigo nayiga imigo ko Imana yoneteka bwazogira intayirambye kandi yigiye kirekire ndazi ko arimo abantu banditse muri agenda ndabizi ko arimo uwa gatatu ninde reka ndeke kubandanya muga mwumve ko bamaze kubanga batandatu uwa gatatu yagiye kuba reka ndekuko ariko harabaguze inanga harabagemuye reka ndabavuge nishike kuri batanu basi uwa gatatu yagiye kuba umumama yafashe abana biwe baje muri vacances ari muri komera Kristo ni muzima abategeka ko bategereza gushika muri studio abategeka ko bategereza gushika muri studio acha turungikira amavuta ya Eli iya nari umuntu wa fake mbandaga ati ngaya ajana yabyaza umusaro ajya moya bakoze Imana boyo muzi no yabyaza umusaro ngagutuntu tunganuka tutwirukana inyatsi abutera umugano ngana nkuko ico gihe twafashe kuri kamera mugabo rero andungikira gakete kandi ako gakete amafaranga yari arimo acafatanya n'umundi mu mama yari yatanze 500,000 avuga ati nguze piano cyo gituma byari binsobeye kugenda batandukanye
yari yatanze 500,000 avuga ati hari undi muntu azotanga ikindi kintu nguze piano yo muri Komera Kristo ni muzima kandi naje ndayishaka Imana izoyingurira bica birakurikirana n'uwo mumama kandi nawe uwo mumama birakurikirana acengera yikorera ibiseke azana umuryango waza ngaha muri studio ndavuga ni kuvana na Marie Imanza abantu nitwereka abantu sinebwa ari umuntu nereteka ngo iyo ni action de grâce birakuvuna biragutwara ikintu hariho n'abandi benshi pe hariho nk'umuntu agiye mbona deproti 200 avuga ngo ikanzu no kwambara ndayikuguriye epruto uwo yaje imbere yaba ashobora ko ari yagize gatatu ego umunyengozi nibyo aba bagize kandi na gatanu kuko aba buryo baravugatiranye ukuntu aba babiri nawe n'umunyengozi umwe undi ni wo muri Alemanya urumva hariho n'uwundi yaje aravuga nawe kandi ashobora kubagira kane wowe nanamubuze sindanamwatura kumugisha kandi nawe nge message we yayirungitse mugo munsi telefone muca munyandikira muri abantu barenga 7,000 ikiri brand narabasubiza nukuvuga atasubiye kunyandikira nibikunda kandi n'umuniri parali hanze nukuri ndamusabye azonyandike ndamufuriza ko mugisha ariko manizo umwe nawe narawucisha mu matwi yiwe nukuvuga 100,000 ngo genda nimba yambwiye ngo iki mugaca ikintu kijanye na uniforme ibyo je kuri je byari bitangaza iyo ni action de grâce ishingiye ku bumwe ku kanovera kijambo iyo raruzanye ubutunzi ndimuzokwigere mwima abakozi b'Imana kuko hari banga hari inama hari sezerano bagira n'Imana kandi Imana n'umwuka n'umutima n'ukuri niko birivuga muri Yohana 4:24 kwezi Kristo yavuze byumvikana ko Imana ica kuri wewe kugira ngo inezereze umutima w'umuhanuzi atandukanye n'umusaserodoti atandukanye n'umupasiteri atandukanye na musenyeri atandukanye na papa atandukanye na diakoni atandukanye nukuvuga iki kubera iki batandukanye nawe mugabo musenyeri papa ashobora kuba umuhanuzi koko muga kubera icyubahiro cyabo keshi niba nabyo expose barabikinyitse kandi ugiwe abafise ubudangarwa ku buryo nayo kwinjira kore homeyi wirakwiye kuba monye kuri aratara abantu bakinje birakwiye mugabo umuhanuzi ashobora kuba agaragara nk'umuntu asonzuguritse uwo muntu uzomwime kimwe muri cumi kandi uzokwatura ikintu wumva ko kiremereye ubuzima bwawe uzogihabwa uwo muntu ntuzomwimishikana uwo muntu ntuzoreke gushima Imana kumugisha kwature ku canke ku jambo ry'Imana yavutse aho Imana yabasize mu mutego kubera iki Imana yasize mu umunyisaya yasonye akavuga ngo none kutubujije kuraguza mwibuke ko harabahereza mwuka hari baroni hari bamusa none kutubujije kuraguza nitumara gushika muri Kanahani tukava muri ubugaragu nigiki kizo tumenyesha ibyacu avuga ati muri mwebwe nzobatorera abantu bameze nk'abo bagira iki banzoze bababwira muri kamwe nzoshira muri bo ijambo namwe nzobashira mu indoto babarotorera nico Imana yapfinduje ubupfindo action de grâce ni shikanwa rivuye ku mutima ariko ntirizove ku mutima kubera ikindi kubera ijambo naho wobona nkunda bagakarora hariho nk'abagabo abagore bahora bashinga inaye uje mugabo wanje ngo aravuga ngo cyo kigoro menga n'igisazi ngo none basigaye kumviriza ngo aratari gari mutahanye ngo hagira iki ngo kubera ngo akaje avuga ngo nakoze n'isoni ryo kubyumviriza ngo mukabare ngo none ngo shimye kuza ngo yashimye guteramira kutuyoga ngayi muhira kugira ngo yumve Komera Kristo ni muzimiri muri Sambofu ngaho udatanze ishikanwa ryo gushima ubudekonye ibyo shikanwa ryo gushima ntiritwara ubutunzi bwawe birahagije gufata amara 1,000 amara 500 amara 2,000 amara 5,000 Imana nshize hamwe n'abandi bose bumvise ijambo baratabago nukuri tugire neza abantu komeze kubakomeza ihuko uvuga uti ndamuvuje ntagwara ndamugaburiye nasonje ndamuhaye amazi naye nibijya mora muvuga ko amazi yo kunywa ya mama akashala nakarori singa muri studio gusa ndi kwigisha mu nyumve sindi gusaba Kristo yaravuze ngo ntagenda kiba muzirwaza nuko bari bafise ijambo
nanje nanakimwe naje nzanye mu Burundi ndabarahijewe nurira indege aho Paul Boss yaratwenza arahwera ibintu byose imizigo bariko bayirunga kubonye no kwirero ndiko ndagereranije amafaranga menshi n'utuntu nitwa ngo narazanye twari twatuntu mvuga uti abana nibambaze wiki niki avuga ati nabundi ngo imizigo naje nzanye bibiri bijya mu ruhango wagasakoshi ngo waje witwaje ngo iki niki nta nikingorongoro naje nitwaje bibiri bijya uvuga ngo muri Austin ngo muri ntuze kuko turagira shikare muri Ethiopia ngo muri Ethiopia ngo ariko uzosonza indege gatebo kagira naje mfisi bibiri ni telefone uko sinarinje ngo nuko ngo ubuzima ngo kontraize no kukazi baranatangaye haje nk'ikintu cikivumbuzi numva shaka gutaha ku buryo nasize umushara waje shiga amafaranga ngani miliyoni 12 ndavuga nzozo yandungikira ireveni yamereye amwe bwagusa nayandi yamaye ndamujije kandi byari mwimana urinzi ubona umwana bagwaye mu 3 by'amareyali 3 by'amareyali ni miliyoni 70 inga yumviri ireyali mwingana n'ibihumbi 19,500 by'amarundi yari bifaranga rimwe rya cyugwezera n'ibihumbi 3 ndavuga nicyo n'amajana 5 usigaranye uzoyandungikira Reverend arayandungikira yose yandungikira tirashimwe nganabunye ko yanyandikiye ko no mubabarira igize kibazo ngo ukwezi tariki 23 azotangwa kuzarandungikira traje ndamubaza ngo ko ari ubuntu bwanje azimije na telefone yanje sinongere kumutora kamburo kanogiriki mubahimana action de grâce kabiri ubutunzi bwawe ushobora kuvuga uti jewe afise numva shaka kuzora suhuza abagwayi rimwe mu kwezi cyangwa uvuga uti yari ikimana yamaye imana yankijije ingwara bansengeye ndakira haga mutanga imitwaro y'ingwara ushobora guhiga umuhigo cyangwa ukazana ishimwe ngaye uvuga uti jewe ngwaje umwana naravuje hose cyangwa ndagwaye narivuje hose biramba cyangwa ndafise ikintu nk'ibibwimba mu nda bagoma babibaga nibyo byambujije gusama urashaka kuvuga uti miza umuhigo wuko nzokwa amashira hamwe nabandi ibyo mukora ku gatwe kanyu byo sinda byase mugabo ku gatwe ka ushobora kubikora bikagumana n'umuvumo wawe ni bwiza ko gatwe ka byukora nyoko wawe bene wanyiki niki mugaye ibintu by'abantu nabo mutazi kandi basanzaye ndababwije kuri bisa akamaro cyane kubera hariho n'umuntu ushobora guhakavuga ngo nuko wari yafisesha kamugemera ngo koko kandi ni byiza mugaye ibinabyo byo gushira hamwe Kristo niyo mpamvu yavuze ngo 2 cyangwa 3 yabishaka ari kuvuga ngo n'ubumwe unzoza ngavuze ngo 2 cyangwa 3 rero ugacuvuga uti mbitse umuhigo ngomba kuvuza umuntu binyuze mu ijwi ry'ubuhanuzi bana ndagusabye nkore kuri urukanseri uzokoze mbitse umuhigo ngomba kurihira ibitaro umuntu bana nanje ifacture ya mama wanje ari mu bitaro iyi facture yanje mano zo ugahiga umuhigo kubijanye n'amagara umva si cyacuma muguhiga umuhigo mujanye n'amagara ushobora no kudahiga umuhigo kubera inga warugwaye ahubwo bakagusengera ukavuga uti Imana baransengeye ndakugwa komeshe tenagiriki ukazana ishimwe ryuko wakize ingwara ikaruka kuri action de grâce mbagisi cyo gitongerereyeko cyoga vuga uti Imana kugira undinde ubugwaye undinde n'abana banje ko baguma bagwaragurika Imana buri kwezi canke Imana buri mwaka canke Imana mugihe bagiye kwa muganga nzotanga igihumbi canje shira hamwe nabandi kuko isorosoro igwiriyo rigi njize hamwe nabandi ni kubera ko ntari mfise akanya ko kuja gusohoza ni kubera ko ntari mfise akanya ko kuja kugwaza isoso rigwiriyo rigiye none nabatumye nibangiye muri ya liste muri gwa gwego gwabagirane gwabaja kusuhuza burimo ibanduka atakanya ufise ukora akazi nta bitaro bikwegereye bigusaba amadeplacement wewe warufise 2,000 gusa mugabo hantu hagendwa n'ibihumbi 7 kugira ushikeye mba byambi 2,000 kushaka kubishira hamwe natwe tukakwatura kumugisha wo gukugwa kw'ingwara n'ibisuzuguriro hanyuma ukabagiye mu rutonde rw'abagiye kuvuza ni hajya mubona urudome amen pe
ukavuga uti jewe n'ukuri simbona ingeno nja gusuhuza ndatinya ndetse gutinya aho ntitwabigenewe canke simbona ingeno nja gusuhuza ku mpimba ni kure nta kanyafise ndagwaye ndi ku musego mugabo reka nifatanye n'abandi nibaza kuri abafunzwe nikuze ko ico gisuzuguro cyo kuja mu mpimba cyo kuja kugirane cyo gufungwa canke kunyanganya cyo kunyanganya sika ukaba ugeze ku gasho kandi utavuye ahuri n'uwo mugisha ukabugabanya iyo ni prison maze kugira bitatu action de grâce malade prison kuko mwumve ngo byabyicu bijyanye muzana bigaruka nganye niyo mpamvu yo mutanze murongereza ni orfere ni cyagiye abana tugura amakaye iki abo tukuza cyangwa abugaburira cyangwa abo wambika cyangirane bikorwa mu buryo butandukanye sawa de ni dimerero iyi dimeyo nabibabwiye ni Imana uvuga uti Imana ndahize umuriko ko nazongera kujyajyanya kimwe muri cyo kandi ngiye kugendera kujwi ry'ubuhanuzi kuja muri Imana ikorera kugirwa ahantu ungire neza unkure kwigisuzuguro nyaguhora ku ngoma nanje n'umfumbatisha sinzokujyajyanya iyi dimi irakora kugira ngo ingo zanyu zubakike idimi irakora kugira ngo ibyaro ziboneke idimi irakora kugira ngo imigisha amatungo yanyu nguvuga iyo yo nirurangiranwa ikuraho ibyonyi ikuraho ibisanzagu bya bintu bihora bitumugira uruzererezi bya bintu bikwivanga mu gashinyagurizo aho wokubashwe bya bintu nyene iyi narayigishije ko bihagije na se rero semasi iyi se wanashaka uza gusanga ariya atayiriko kuko ifashe ibintu bitatu iyi se semasi wanashaka inda yihawe muri imisi 40 iyi niyo nayihawe iyi mbuto niki ni ahantu uvuga Zaburi ya 56:6 bavuga ngo ababibabarira bazosarura bagizena nane uvuga uti Imana n'ubundi cyo narahireho ubu rero sinje ngo ni cyacu ngo nishikanwa ry'abagwaye niki njejewe nyene n'ubundi bibyo kurya n'ubundi bibyo kunywa n'ubundi udufaranga n'ubundi bibiki ndajejewe ibi rero ushobora kubikora mu buryo bw'ubutunzi no mu buryo bw'ibitekerezo nk'uburi umukobwa ukavuga uti n'ubundi nagumye asama isazi buri mwaka sinagira icyo ubu rero nihaye intego aya mezi 3 sinzoja mu rukundo mugabe inyuma y'ukwezi kwa 3 ubu uzoza aje kuza mu rukundo azoza atari nganja ari umugabo waje kandi nzomubona nihaye umwaka ngiye gukora atakinsamaza na kimwe nk'ubuje nihaye ubuzima bwaje bwose mugabo kavuga uti kugira ngo shobore kuganya uko rugo rwanje shobore kuganya ubutunzi bwanje nakujya ugenda saving uzove mu buzima bwo gupanga ushobora no kuvuga uti Imana nihaye intego ko aka kabuto kanje nsabye credit jewe kica 10 ndakizanye kugicanira ari abakredi muja gukoresha ibintu aha usema mu cyacu iyo ari kintu ugiye gukora cenzizo butunzi niho bigize neza kandi ni bibiri y'ibirero sikinyoma ukavuga uti Imana jewe mbibiye inzu zo gupangisha izingiye gukora ntugakangwe no kugiye kubakisha muri yare imiliyoni je nigomba zitange ntukangwe kuko ibibwirwa beshi bikomba beneke mugabo babyumvise byabagize basamura ngo ubwami bw'ijuru nimwibagire ko hari abantu barabamiliyarderi bikarangira ibyabo byose bigizene babyivujemo canke bifashwe mire ndabakarorera mwava mu kirero banza imbuto rero ni handi uvuga uti Imana ari gupfa ndapfuye nari yaragizene jewe rero umfashe ko iyi mbuto uku kwezi ndako bibi ushaka kubibira ukwezi kabasemase mu gice 10 n'ejo kizoza kuko Imana yugura amahira y'ukuhaka rero nuwo bagiye ngo mbega umuntu akugura ifana ukazubika wikiriki nimutanga ica 10 ku paruwasi genda nimugitanga gicaniro genda nimugitanga muri komera Kristo nimuzimu uyabikiriki egiyo yabitse bakuguriye ifana yabajije ibibazo biri bujyanisha abantu benshi yabajije ibibazo biri ngo umuntu akugura ifana ukazubika ngo hanyuma ukazana icyacu barakwatura ko mugishe mugora hombwe je ukima 50 ukima 5000 amajana 5 bana yashize kuri mikashi bayakatari bose bakata 75 ugasigama amajana 4 bigakora urongisha wanje tuwake shishiro ryanje riboneka kubera iki hari Imana ivuga ati wamenye bo mwana wanje hari gihe abari undi muntu akozwe n'igisuzuguro hariya uvuga ati reka nje kubongira ukuntu ugasanga aje kubibi wawe
ukuvuga kubikira Imana ukavoma bisi imisi 15 harige muri imisi 15 harundi mugisha bari kuba warose. Ikindi yongera avuga ngo mbega nk'umuntu agusora ifana ngo gaciye yose Imana ukayatanga ngo byo bari bibino muri icyo gice bimbuto ikibase amazi ni uko uvuga uti umushahara wose ndawutanze nje sinabwiye imbuto natanze ubu ni je mu kwa mbere cyo gituma ni nabyo mbwira nabantu je mu kwa mbere amahera yose abimbuto yose akora ijana kwijana iby'umurimo w'Imana abimbuto yose ndavuze ngo yose abimbuto ni Imana izogomba ingeragereze no ku miliyoni 500 abimbuto kwezi kwa mbere ariko ni nego yaje nawe ushobora kuvuga uti umuntu amayifane uwo mushahara we iki kinike ndakigize imbuto iyo ni imbuto misemasi iyo rero iyo mbuto ibi byose ni umutima ukunze ariko idime icicumi ni itegeko ibi ni umutima ukunze niwe wihitamo niyo mpamvu dime nicyo gicanira kane uwo mushahara we iki kinike ndakigize imbuto iyo ni imbuto misemasi iyo rero iyo mbuto ibi byose ni umutima ukunze ariko idime icicumi ni itegeko ibi ni umutima ukunze niwe wihitamo niyo mpamvu dime nicyo gicanira kugenda kuri kuko ibi byose no kudanga guhaka no kutajyajyanye Imana dime mugabo nubibiri gikorwa ugiye gukoresha amafaranga uzobibire mu cacu nubibiri ubuzima muri rusange uzoshingire ku cacu nobo vuga uti cacu misina kijyajyanye nukuri nimba ugiye gukoresha miliyoni 100 miliyoni 10 ntuzikoresha zibibe tuvuge ngo urumva ngo akanungo kare hanga kurya aye ngo biki burya ujya mutunzi ngo yarazi ko umworora zarari we yari umwesha umugisha wiwe niwe ari gutuma atazidodomba azogirezo giza n'ibintu byiwe nazo kwicutse umwesha w'umugisha wa Salomo arafise abagore bavuka mu bami gusa za Sidoni beza umwesha w'umugisha wakagiye kubaka kubwa kakanya shune mukazi niko kabagahisha ko mugisha gaciriritse kakarimye ibyo rero ni mwashingira mu ndi protocol muri kwinanitse none sinigishije ijambo ry'umutwe mvuge ngo ikirozi mvuge ngo kwisoko ry'imigisha kwiriba ry'imibereho myiza turagushimiye cyane jya guhora ku ngoma kuri uyu mwanya mwiza tumaranye nawe waratubwiye ko kuvana kera wamye yagira abasabyi bawe ibyangombwa bakeneye kwitwaza kugira ngo bahurane n'ubutabazi bwawe n'ububasha bwawe ubu twoho dushiriye kwindundura Jenda gushimiye kubwira ijambo ndagushimiye kubwiki kibazo cy'uwo Kristo ndagushimiye kubwinyigisho ese nyagora ku ngoma mwami Imana wo ntabara gose ko wabyivugiye muri Isaya 44:13 iri jambo ukariherekeresha ibimenyetso n'ibitangaza uzifatira umwanzuro wo kubikora akagira umutima wo gutanga action de grâce agira umutima wo kwifatanya natwe ngo arabagwaye agira umutima wo kwifatanya natwe ngo arabafunzwe agira umutima wo kwifatanya n'izipfubi ababaherewe abapfakazi abapfakari agira umutima wo kutakujyajyanya kimwe muri cyo agira umutima wo kuzana imbuto yiwe ari gicaniro ciao ku buryo bw'umwihariko muri uwo muvukano wa studio restaurant Komera Kristo ni muzima ndagusezeraniye ko tutazigera duhemuka ku cyo batubwiye tuzomusengera tuzomusabira tuzomwingingira
kandi umubavu wiwe uzokora icyo wagenewe gukora. Turishimiye ijambo ryawe, turishimiye ububasha buzanana naryo, kandi nshishije bugufi n'ijambo ryawe. Amaraso ya Kristo nadutwikiye, turinda amadeni, turinda imibabaro, turinda agahinda, turinda agashinyaguro, turinda ibisuzuguriro. Wagurira ubwami bwawe mu mitima yacu, ubwenge bwacu buguhurumbire, bugushake, bukunyoterwa, ibirenge byacu ubikomeze. Aba bagabo, aba bagore, aba bakobwa, imisora, aba bakristo bahimbure. Ugiye guhiga umuhigo umurose icyo umutima we ushaka. Nuwo twaba duheranye umugisha tutarawaturako uwo murose ntazogira urwitwazo ko atarasubizwa icyo yashize ko nk'ishishiro agisubizwe mu izina rya Yesu Kristo, na cyane kubona ko atari ubugaba. Oya, duhinguka, duha amahoro, duha ubwenge, duha ubweranda, duha ubwitonzi. Ugiye guhiga umuhiga bibiri ibikorwa agiye gukora, akabibiri imigisha yo, akabibiri urubyaro rwiwe, muhezagire, muhe umugwiza. Ubibiye ubukobwa bwiwe, ubibiye ubusore bwiwe, ubutarambirwa bukuguha icyacu, mukure ko ibyo by'ubwoko bwose. Natwe twese uduhezagire, uduhe ibyo dukeneye, utwuzutsemo amashimwe. Gusezeranye ko tutazigera tukuryaryanya, kandi tuzokwamana nawe. Uduhe kuramba no kuranirwa, udutandukanye no gukenyuka. Mu izina rya Yesu Kristo nemera kuri Imana igira neza kandi ikora neza byose. Mukama duhezagire, duha umugisha, duha umugwiza, ku izina ry'ubutatu bwa Imana imwe rudende. Ubwo butunzi turabwakire kandi abuzitiriye muri ubwo mwuga butatu bwandanye n'Imana imwe rudende, kuko ni mwebwe mugaba byose, nimwe nyine inganji n'ubuni nazo no mu myaka yose. Amen. Mukomere cyane, Kristo ni muzima kandi agira neza byose. Imana yonyine n'amahoro bishimire kandi bashimishe, banezereze, ibaho umugisha no mugwiza, ibarinde kubabara, ibakure ku ibyo by'ubwoko bwose, mugiraho muba mubawe.